Me ma shefonya busuafo nyina akwa abadeba emergency Ghana TV so na ene de anibre na aba arehosam ne anibre nsam na asi enedua we de nta ma me kan se nyina ne se abrante bi aye wanted na ne nyina ne se one ne yire aye de eja ya moato obai okwan so twetwa ne ha wetwetwa ne se hu just wetwa ne nufu se tenye friwa adofo enam sa asunti abrante so adwanya isia na so aye hyepa ama ye hwehwe no ene osofo bi so no so woni oba bi awo a wonhwe abofra na ne nyina hu sama ba bedan oyerepa eye antina ho omoka hu asem yenko hotie mu nsem adenti na wonu uyereja na rig nti wetumi ato oba e wokon so twetwa no etwa ne nufu tisi wetwa ne basa adenti na ba so ne won to kwadada ntema oto na okotwetwa no anasa ye de ba asem na si ya ansana awareja ye no eba bekoso nta otumi twetwa oba isa eno osofo nso no nso onhwe abofra na waja ne wenso nso yenkokotie mu nsembra na bisa atafam ye de mede be ma wo George, I am a said yes, we are middle ya koi, meow belt in the mummy, me medium pumpy till an evangelist in for chrome. Also for what to say? Yantunko, nothing I can yam some the entry. But really, Boko, me worry 4 years. Me worry 4 years, minimum kun and educun. And I had see. Nansan akasakasa ba yentem na me frɛ me papa sen ko mra me sisi nti oba ye no e just de na ekoso na emwa no papa ye say ne yen separate na wonko nti echire na ya ka ho asem ti okoye no still na de wo ya no wo ni enra me ba krom enra me ba krom na wo hia me kwan so me papa so separate e no wo drobo ehono ti minim time oba kuma se enra no ti ahomachefo okro kwa me ba krom ana obehia me kwan so ka cha me se me enkofi ti me ka asem me ne nko no me hu otutu na ne hu so obi ene ho na ohya oyi sika me hu obi oyi sika ne pe ana odi si me so ana odi wo me ti me da form na me bo branse obi nyimi o kumi obi nyimi o ti me sori na me dia wujam edimle kantine fi bo ho no mo omo ye kokwa am dimle ka kontine moje etumi ena omo tam me to kem na omo de me call hospital awo Mampontin hospital for 4 years me ware nana ejekun ofri drobo amene ne tsan nti akasakasa ba yentem na me frɛ me papa se womra ti da me papa beduru e na kyesa no pa no na mako agye ne ring so onware me bi ti papa beduru na woni fie na papa frɛ ne se waba na kinti womra oba ya owura dem na hu se apaso hye ne pocket e na hwa me ye de me sore bokọ na me yi apaso ne free ne pocket wo ti hwa na papa busan se na crash na apaso ye o se me de ye ma adi na papa se de na esi ti o kan na asem wi na papa se de ekoso no o so separate ye na okọ ne kurum na me so metna ha bi kwa ma me fie na ye ni eti nti okoye na ma pahwe sinke bi ansesa ye bi beba na nka o masan aka ya bom ba still na chese de ekwa na eko ti enra na dwume nka bi nhim me kokuru ma ho ma che be 4 o'clock so me na neti no num time me de sorry ekokuru nti onim ba bia me gina faka ya me kotwen ka bi wo soro nti me duru ho na me ya bedu mu si obi gina ho ti me kona mu se nipa na eba na nim ti o hia me ana e mi kunu na ju 4 o'clock so o hia me o sa me mi nko fi na me se de me nko fa ki mami na me se ki ni me ho me de eja me ba wo fi ene e frɛ ne ka cha ne se me ba ho na me se ma fa form nti ho na ototo na ni hwɛ se obi ba nti ohun so obi ama no me hu se wo twetwa na me hu se adwen bo na ya benti na me dwane hu se wo yisika de si me so nti me to form no de sika na won to de wo me na me de message nti e wo me bebre nti me kwa me hu mo che tumi a nti me ti me sorry ye na me hu se stabi ye kokona me dim nika ko na me ko refi na me to ho nti ombusa me se me so ma me hwe e twetwa me why your wedding me to nka e pa chan e wo hefa the Pentecost e won ka hwe e wo America Pentecost General Pentecost ne papa cross adio
adwuna si Pentecost efie seni 4 years ni mama me so ye bi ka ho hai efie seni 4 years ni be ma ne friends eh nana ejekun wo ye de sia no enam obi so na me hia no unka hwe o enam obi so asem be na obi ne ka kire o obi ne na ya ho ade de ma o ana sorry sofo na de ne ma o me pa cho da bi enam madam fo so ena me hu no ti uhu ne san de na o ka kire o ma ne ya wede o Pentecost adwuna se ohu me na me nso me hu no aso na ne je me hu nti obeware me ti me nso me hu no me nso me ne je no ho si e beware ti aware na mu no nyame ya adum no onya na wafa bi pharmacy man no ye adwuma wo ho nti adwuma na mu na niam bi si no gya adwuma no na obetena me so e wo ha ye nyina ye free ya nyema benesi ono na wafa ntemu ye sika fa ne sase asa no so ono monsa adwuma no so ye mfa nsa nye de enye mama we mie wa no ankasa ye ntu nka ho na wafa se ono monsa nti no adwuma no so ye mfa nsa nye de enye sa adwuma no nti no wanja nsa na obeyi na di afra adwuma mu ti Saturday Sunday na obaye no ne papa na wafa na frɛ na wafa frɛ aburukyiraba ɛna ofrɛ ne se omra adwuma wo hia na adwuma nti Saturday so opie ye se okwa na wakɔno mo nsa nti oba adwuma na ofa hu so ti adwuma ne free ne nsa aha ti dia na de mo ntokwa ba be ma ti mi atwitwa ho pagya ho nsa be ma wayɛ wedding Pentecost sorry de wonofo nyina wote watwitwa wo ma wa collapse enye kokowura bi ne ne kunu a ahomache a wo so wo ba nsenka no watimi ataw kwam a ade sekan atwitwa ma me ma ye ni ne ahwe ba ma no ana nya ya ana pese ya beche no ti bia wa no kasa ma mie ana wo da so do no ne pa so da bi enti o hia me kwam na o kan ye na me me ka se man friend ti ho na che se o start we yi sika me ho wie ne sika na hye de da me say die ne sima wo frifie anti wo de sekan pa a chesi wo homa che betwa wa koku senye kokowura na wo ho a ko finish o me pa so nya me ne nnati ho na ono ko ne krom odrobo eye de no ko ne krom oni me nya akasa die ne si akasa on hwe me ekon ka cha me se wa wo ring no die ne si ma wo ring nti oje na ring wie ye no die ne si ma wo so oje ne ring why ndɛn me pa so ma nya no hwe oh mamme ti ba ma obeye wa ye fro wo Pentecost sorry dem bibia nsi wa anya ne hwe oba no se fa me ring mame o se we nya ware ayi ma papa bi kura pe na ware de o musika kura sponsor no nti no nya ade o me de obeware me ti sala no ye so oje na ring anajo no me hwe sane na ne esi abre na anajo no kura ma na ho me koda madam fu bi nche nti anapa na me bae ti me ba na won sorry nti me wa bonten ana me hu se opie ya no obeso me obeholdu me be fa me ring mami nti na me mpese me de be ma no nti ho na omo wo ni mo no se so fa ma me fa ma no ne de wo ye de wo hwe kro be praw fa ma no nti omo kan ye na ho a me si je mu na me fa ma ana me yi ring na me de ma no de fa fie kwan be ma di aposo abafie wagya wo ho krofo ehu se okuta apaso na che se bone kura signals heba awudie huruye eba ne tirim motumi ayi apaso yi mo prosi amane ya hwehwe bambo bia ena wo mache wasa to wo de sika betwitwa wo za no basan wadaro makasa kase me pasan kire ba bia wa pray pa cho me sa ana me bo na bosai 4 o'clock bi wa no kakre me pa cho 4 o'clock ahomache me pasan no bia ni kwan no so me pa cho da bi otutu na ne ohun so bia ne ho na na chese me hu so otutu na hu se bo ne ukọ wa hu se wo gira kwan no so me hu se bo no me hu so bi gina ba me hu so me ben na ansa na me hu na ahomache a wukọ a be ma kwa gira so ho no amo hu se pe ba bi fa ne wi se hu man pa cho bi e kwa ehia ne po kwan de me fi se bi ana da na wukọ de obia nam kwan no so ba wo hwe we tifi ho a obi tina ho wo ye be ma amo se we de animu ntete ma me pe ba bi fa na se me nyina me fie nanim na me hu se nkrofo kwa matutu
me pa shobe ana madru na wa ben me nti se me san machi a ehon okaso emboni obetimi aye mboni nti meti ne se menya fast na me nkomanim cause ehon na de me duru ho a kokoro bo ya time a me medru na bia wasori a ono so ye na de nti sa adwen na ba me ti no ma me call forward no kan o shia me okaso se sam ye nkofi na me sa me sam ye nkofi se me ko ba bia kwaye ade ene fa key ma me na me se key no wo me ba no ho fi ene e fra ne ka chan se me ba na me se ma fa fon me fon ama ti me kan sa na me hu so otwetwa na ani hwehwe area me hu se boni abantinti me move na ene o twen sekan ti o twen sekan na o de wo me na me tito fo mu si ti o de ba me yema na me de message o de ba na me de message nti me tiati obi nyimi o me kuruku me obi nyimi o me ko bia ne ho a oba ye nti nyame yema do me ti mi sorry ye wuje na me pagya me bag na me di mirika ana me kokoko ra won kwa no oni enum ho na me ko ra mo fi na me da ho na so me kuru na egu nti from me ho hwe bi emoja ni tu me sa the so collapse one at the hospital koko ra ni kuru na de me ko na mobile police for amane he for police there na si wo ho omo me pa cha Mamponti police ye kwa no mo chiro ma no asem so omo wie no omo de number ma me say si ye hu na ye mfre wo mo se mu hu na me pa cha na nya pobo no abetwitwa otwitwa amedwuna se ti se wuko hu ne he no free drobo unka hweo me pa cha wo drobo me pa cha bonso me pa cha drobonso na aka drobo e drobo ho drobonso nya Seko City me pa cha ene ka se drobonso unimo me pa cha na wo fo ne hwan me pa cha ne mame no ya ne papa nso no pa de me ware no wo nti ne he na okọ anapa no yɛfrɛ ne maame no ɔse ɔmokɔ ɔmo so anapa na wayɛ wapake ne nneɛma afiri dɛm nti ɔmo ahu baabi a wɔfaae nti sɛ ɔba ne nyina na ɔpake ne nneɛma dada sɛ gya bɛ wɔkum wia ne kyɛ sɛ wahwe mu si anapa no maame ka kyerɛ sɛ ɔmokɔ ɔmo so anapa hu sɛ ne da hɔ ne nneɛma biara ni dɛm hɔ no mo ti ebusuafo am de ɔmo ani abɛhwɛ sɛ de osi de sika atwitwa wo ade na obi amai ɔmo so ɔmo bɔ ɔmo ho de nti ɔmo mai ese wani abrese ehwende hwehwe ne maye bosi fo se ana wo so na wo sa wo bo ayen mimi ni no emoa se wo be ka me ho no wata machi ni ahwehwe no ena de ne bepie ti se wo ma wani brese wo kunu na eku ana wo de sika si usu ampampa onyame nti ye be hu no koso na nti ko poso ese ko hwehwe no ti mfie du na wo na wadu wawu miso de ma ho de me de keka mama ho ti kekam na die kire ne ahwehwe no nana ajeku baby a wo bia ye hia wante na ha nti bra na ebe yi wa no ekwan afa aso wudwitwa me no bra na be yi wa no cause me nya oboni bia wo be kan me ho 1 year ne mia na me bra na wadi ma aha me enso wuo na nka wo kumedi adamase nti ade kurenti ma wudwitwa me no anti na hia o ha no mame fie be mu na nanete ne odwuna se ade bi nso a be ma me fie ana watena osum fie sei oba ho 1 year ti ujiri se be me oba ba mi ache no de ne pa shan asembusa ne pa shan ma me hwa me nyinni ma me nyinni o ma me mra ngo oh ma me de wachi uya shi opa enu anya nyame a na wo pra wo ye onfrel pa sha da bi onte nka Please try later. The MTN number you are calling is currently. What's the S? Bisa mo fa ni mfoni nto so. Oba a waye na ye for Church of Pentecost. We moja anyunu no. Se nye kokowura ni ne kunu adaroma. Anka am se dano no de besi wo honye. Omutam no to kam yesi wa hunu ba bia. Nidi nana ajekum. Edi a owura yere di amamia ne nana ajekum. Nana ajekum afri drobonso seche dwuma se Seko City. Wo ho asem ne eken
ebia na busuafo obi ahu no ana wahia no ana wate ne nka wabɛhyɛ wo fie mofa ne mfoni no so nto so wa wahu saa brantie bia no wayɛ wanted watumi ahwɛ onyankopɔn anim ade sika wo so pa ring wa ring ko afɛdi ebio watumi atim obansa mejime ring wa ring ko edi ebiom ana nti watumi atana homache abɛtwe sikan ade asi no so momfa ne mfoni nto so mayen na wo a wahu na na agye kumo sɛ na na ho ahwani ne yire na wadi na wusa mogya enwunu maami nyagoro bɛma dika bɛtwe apaso wɔ fie wa me ya nche no bɛma sɔre a yɛse wɔ bona ma awura bi a wɔte fie hɔ ana kɔto hyɛ no so na se papa na adai maami te fie akorɔmpa kasa wo sɔre a ɔne ne ntɔkwa kikiri na awuraba ɔno nso ɔyɛ tenant nso ɔyɛ dɛn na ɔtwe bɛma ne nneɛma nyina togu abɔ Awudu, good afternoon. Good afternoon, madam. Awudu na wo te say. So for mama wonim no. Me pa Nyame nhyira wo pa, yesi nya wo a. Kam send na waye funeral ana expiry date aka no. Wadama, den na wo pagya no ko hospital. Yo, medamate. Yo, me damada. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Aye busy basa. Obi a okasa na fede switched off nyina nenemu. Awudu yankwa. Hello, me pa cho motemenka. To so ma me wadaroma. Aha, wadaroma me gina isi aba me drive nti wo de ma me nkasa me gina isi. Yo. Ai. O me kofa me pie na na o kire me say. Ne kunu na wo ne sekan. Ne kunu de no kwanya me anim ne da. Minim ne da. Enti o ma hu no so na ma oba no ko ana. Ebe wura me ho. Na me tamo no. Bet no adansi ewo mu ne se mere na nim ho asem wono na ewa abonten sa bre no. Aha. Hello. Awudu yetie. Me pa cho sa no pre ni kunu na ewo ne sekan ahomache no. Na sa bre nipam ro mama won patam ho anhu na na jekum na nche na amaye. Na me wife nkwa na o tisa no. Ani braba ya anya ne ntem so a enim de besie say ntimi nwura hye hwehwe no sama nipa beba no na wo de no ho akawura sa na koye yeda mo si nyame nhyira mo amen yes mame no hu no oni papa no won patam ho ya de antokwa twitwiri wo ho ana matisa by me driver ni ti me shodan traffic my mate sana na o mokeka e ma ne fie yo ne share fence wo kra e ka kire no wo pa se o ma momodin ma mo no ho ban a obe ma ne betimi aye ne bone yo awudu medase so for mama hana wote dia awudu kan bu sori adabia obekun de oni mo bosie mpotumi be ka kire wabusuafo sie mo ho ban ni nyina na mote ho adan ena still ha na ne sha dem ho mi busa o oso obekun da bia oka ofiefu ahunu o ma ne wo bosie kura ahunu abeka kire wabusuafo die na 4 years na one ne shefie ho so wonku mampacho edu saa tam na me frɛ me papa sɛ wɔmra na de ekoso ni sɛ wɔn pɛ me koso acha nyen ne ne koso saa tam ne wanka ase na ɔkɔfa wɔbɛ anam se yesi koso acha ti die na watena ho ase wonku saa na me busa
Odo no ho. Onka sabe ho. Na odo ba won sika so still as wo be sika. Odo be tu adi. What tu chire. Na u tu chire kura mewa ho. Mame, adai. Na obia ka obia de na no kaso ahwewe obeku nti watena ho ama. Sanya awudu mo na te ya. Kofinisium. Ana onim so wa ring ko. Onim patam ho. Ya beka de abeche so. Ono ana sorry no so okodwa so okohene na edi papole fo so na efie ni papa na aku no. Ya no mi enkoe. De nti a watan ho besi sabre na mebusa. Mama mpacho ehya ase na mi se obesesa e ma asa na start ye. Ti em se bi obesesa nti e kire me hu se de ekọ no ekọbọ eni ti na ma me papa asote se omra na de ekosun. Yo. Mesamufa nana ajekum. He for panel tako. Mama mpacho mi oba ho no. Etu efranka ase sam ma mi fie ho no. Me no me obi ni pa bi ase me mpie enkoye ya ho. Una wukunu no. Oba ye no. Ni no ta kwa bia drobonso ha ma me amata fie. He proper no ta ko ni nyonko brebo he fa. Mama mpacho me nim na danfo de ba opie ko. Obaba na wabo. E say ye hwe na wunnim ba bi onenam. Me nim ba bi. Ya na so fra wo brother no. Ya na so fra wo brother no. Ya no mame. Ya na so fra wo brother no. Me mpacho no. Ehi no ka so. Enro de sie no. Ehi no ka so wo. Ehi from us. From me bra so faade. E na so nim de o. Man mpacho na me se sie de awo. Me ga se de. Ami hopeladio. Yankwai. Na yemfa ne ma no owie wa ne akope 6 feet na eja ya betwunya. Uwa ya betwunya o. Enra da watumi anya kokudra fa telephone fro ni abema se o faade. Osu nim de ho. Faade wanche no. Mama me mpacho no ne me wo ha. Ye wa anka ase no. Opie ni papoti ya okọ no ho ye wan ka ase nyina na ota aba ono asore be mu no free be ya wedding no man ba cho so okọ presby eyin for presby okọ no drobo ho drobo so na drobo krom kra wunim ma drobo no mo ka no drobo nso ya gibe nse drobo adi nso ya adwira ha ya drobo nso drobo jama nko hoda me pa chama ko hoda Musa fano na eje kumunto so na ya nhwe na ma so for bremo yes odidi wunyene obaba on ade bia se so beku no so ade bia hyase na se wampe ne pasi bra aba eso no nya papa so sania o musika asem ya ne wona ye che ya dwene wo hu nyina che se moti kromo on mu nyina wo wura ya trate wa bre me friend na mi bisa oh sometimes na me friend da kujo da nya na me kasa wo da mi bisa wa mi nti esa ni start me phone says I because me friend na me na ma so ide e ko se na be at least obi beti and your ne phone no sa ma me de phone ne ba ko edito ade chi okọ adwuma na me frɛ nipa mi nsa ba ho ka kyerɛ me sɛ ɔno so kɔ nipa life ɔka kyerɛ me sɛ me kunu pɛ no na ɔno de ɔka kyerɛ me kunu sɛ ɔnware was because ɔmo nhyɛ kawa nti ɔnware no enti baako nso a me frɛ me kunu ɔkyerɛ me kunu eba ɔno ne bra rent to me kunu papa fie ɛwɔ bodi ase enti me kunu ba ye na one bet tenant ni aba ɛna ɔkɔto no gye ne number ɛka kyerɛ sɛ ɔbɛware no
which is after Doris didn't see Ankasa. So on no. Don't you want who from day one? Where the Bosiada on Saturday? No Saturday, Sunday. Saturday, mobile nani buafu. Saturday. Everyone said about Kosiada on Saturday. No, Saturday na me makeup makeup media. Now who are you for yen makeup? So who are you for yen makeup? To answer. Nti okasa na so makeup in fact me say menye but send your much say our we need your say menye makeup no who me no nye me funa na mani buafu we are sure say na mani buafu mama no dey me na ade chi Kosiada no so me pa me so sad anaduna ma de chin ye me kuma kasa me hu it's no do we aka be we are sure mama no pre unyi say adai obo Mokare asana moko. Asana yeko. Ayefro no. Oh, pacho dey. Because that time na me home family. Ayefro ni bia boni mi am plan tree. Oni outside the plan bia. Zeda papa wa info mi film ma me. Timi dia. Bema betiska ye wa ayefro. Kosiada di buafu. Ejoada ni buafu. Wukuada wa wo for time. Mama me mu dey omo by I think Thursday. Omo call time bay. Omo free ho no mo Tuesday. Na mo anko honeymoon bia. Mama David. Na mo ye na kitchen ana. Sa ho. Single room nti o my ekoda kitchen. Ti kitchen la mo di mo honeymoon. Mba chon. Do you? Ti enu echi usodu mu a no apetre. Osori a won tena fie no wapie one uni nkomo. Me worry 3 years ni. Da kokra ni ho e bia meka se me ni me kunu te odi nkomo asere da. E da na mo bon nkomo mpa so. Mo ya ka eni so mo ye da bon nkomo mpa so. Ma enu de ohia oba. Also here. Me on fi me beginning no fi me ka kire me say Bible say my ye mfa ya ho odi mama. Na Bible say ye mfa ya ho odi mama no. Wo so yire ka ho. Mama enu de me ni mo. E ma de se chese duduo mu kabia no woka. Ana apostle. Fo ho odi mama no. E chese oyire fo ho odi mama. Debi. Duduo mu kabia no woka. Sa empranche basa. E ma wa fini yire chi no afa we na wo firi no akofa we. Eno na no woka ho asem. Obeshia na yire enemu no ogina so say Bible say efo ho odi mama. So for me buze o. Ya no. Mpacho ai. Wa bona so. Mama mpacho ai ni. Wa bo so for so. Mpacho ai. Wa bo so for so. Mpacho ai. There is a way to hear. Da bi nsusu a me de wa me osofu ne nyame hira no. Wa ye na afo me de obeye bia. Me nsesan ye bia emba. Me friend no the last time asasum bo we buy no. Me friend no ebisa me papa ka chense ombra ne ensiesie asem no. Obeka kire me say ono onkonde onkochna. Me bisa na asem mama onfi. Enti senia yeko baby nsusu a obeka asem na I say obisa na onka no crown tene ne ho nka de offer me papa ka chense me say onya da je mama na de ho no mama onka. Enti in fact ahometie anyway na mama me de yes a. Ahometie. Obona so pacho. Mama me mpacho. What you ka sorry? Mama David. So for aboda. Mpacho David. Evangelist Michael Kujo, good afternoon. Yami akwa na ho te say. Yo. Wife Doris. Also worry no day one besi na me no kasai. Oni anigye ba kokora. Menam som said ne sakura pa abbo wasum nyina. Die na si papa. When you hear the Israel, yeah, would you mean to Martin? And no crampo, not as a Matea can try. Indeed, a better idea, joy and in cinema, although I'm a woman or not a yaira. First time or yeah, not a man or let your cat or bomb after that, for my small money. None of the answers are the same thing.
no trouble. I mean, my reply no. Not then you know, missing in Dono. In your time, Mano, the great man in mountain. I don't want to make a Me too, Sofo. the great man in mountain. It's in Dono, and I say so. I put diet, me no worry or powerful for that kind of thing. If you're in a war or party in Yemen, you know, for high and then or thing. In concert, or what's not on and saying in another call, everybody did you. There was a million more movie army yet at the home, my mom knew for running in our top money. And I'm saying more. A Casagasa Bayana, a pastor, and near Sakata, and was a pastor, they said your kind and a correct. Only a Casabi. But now, still, I said a tear or any in the here. And an army was after and only a Cata. There, you know, young Brea from us. Said the Bea. You bet me, our really knew what problem in your day, you only a Cata. In the beer, man, send the barber Cata, fine. You see, I mean, I mean, them, I see, all more, Pijan and no bomb. I almost often in him. I was talking in the Hey. And I was often at the said, then, oh, I want to move out. I cannot see me at them. I was often at the said, you did them at them, sir. And my best is Kawaro. Now, we didn't have Katakasa, would in at them, sir. Or bomb the first one, second one, kind of more, or that bomb with him. Then we may see me. No, I was often at the said, maybe a man in Kadia. It is hard and or do make it there. The said on the one towards it. When they could be, and I may be a enemy to honor, if you are not Kokata, if you are me, Miss Town. There was a baby arm, the mammo, the mammo. There are all on me, star, we and an instrument of beauty, as you see our papa to know baby. If you use up money at the mammo in Colanoa, look at the brook and more, and the mammo, no mamma start out. If you are one yet to a crab about to know how put. Anopedia on any bano, a more movie, 40 Ghana every day. And Sana, my time at top money, I won't say it's 50 Ghana. And Sana means so, you maybe upon in our account. I do the beer, pressure, I will hope. Putting in your time and mouth. Fine, and maybe the mark for more, and yet tell me no more easy. And Uncle Fasten, and a dear Katakasa by. In night, the Moko. Now, who sent me to son, some Nissi and Eddie Mressing. How many times the Messuachra say, Adolfo Johnson, Crampo Bass, and Wakacha say, and no any problem, Beba. Trasu, Nedulate your number, ne block it. Sassam, would not so catch him, say, what down from the back, and your baby akeke. Me to me, throw two for new with Nasi. Nami suit row. Who you got me, say, Obano. And your baby, that means a mimi, your baby. You didn't know. O Cata and Macata. Who be who said your ten who more said in the way when said your tail here. As a man, okay, a man now, we are not many responses. My delay. Now, who said me to want to meet me in your phone, Crampoa? Now, what do you say, Mr. Baby, and I said, you did. And in the phone, I will be taught them, or the phone in another free form. That and in your work to read. And the bear my dancing. This is Sana, my friend, and I'm in the Cata. Or so a baffle for an my friend, I'm in the Cata. So, didn't you know, send an inye? Now 1 week, you pay wedding 1 week, or so one no who say, or why, didn't ya? Also, so more no petro. Uba, the to me can good evening, Asa. If you to say no, or collapse camu, unsi what. Moje tuno, oh my. Didn't now bet to me bayin and sase, or botany kuna, or yon yankupa kuasum, or to me boasum dem, or boasum wasienim, or boasum also for him, didn't ya? Yo, and that's yeah, maybe see a crashing a woman. But the worry and then the Yama baby or what you mean. In the second say, Yama to see a more. After you ask you, I can once and say, see, you never be the one in your name. You think about it, you make you on a catacatra. Near my benza. Or say, oh, crocro.
What I say, in Crocrono, in your time, Mano, you see a Ghana animal, I read in one quite over page, 1 week to what I say. If you are Juma Mekono, and also can what is problem in your time and yet the farm house. And I'm in Crocro, any see. What I say. I'm in our account, and I'm a catcher of the fund. You might be below a while. You worry that. And after you're crossing or move, you're worried, you're Papanum, and your man enough, and you're more for him. You see me meeting about stress. Now you're in an to this one at Catatra. A big idea. They did that. This is my son, a good idea. A doctor and to many more, or don't I hear because my son had many people. That I don't mean, it's in the now be a new Oyerepapa. And then you will be a Canada. So for my Musano, Doris. Tu to me hwɛ bɛma anim na sɛ wo ma me anim no abonaso ma enna meka sɛ da yɛ anye baako anye mienu ma me 2 times ɔsɔfo anim so bonaso me pa cho enna me din kan o mfɛre ade kɔ anyame akɔ afrɛw no ɔka wa ware asɛm tu mi bɔ wo kunaso ma ne de minim sɛ ma nya ne yie anasa wo bonaso na wo ma obi ninti mama enya ne sa but ahomete na de ba bonaso sisi ansa oba nanka sofo abo anka ba den ana obo me na oba besia simple asema ba na oni ukuru kasa wo momo bo ba ma na so e wo ma me ani try na wo twa that day me ye say ma me pese me ma me beti asem na me so obi ama wo ade chinye me sorry court na bosuom se na be ade o ye ni nyina me nkasa because o sha ase ni nyina da ye wa review 1 week pepepe na oba send audio ede mankasa we had them find the phone mama na ne phone kita me na me upload me na me phone na say wedding me phone ne say enti pictures I try na me load na phone kita me na jube 11 to 12 na me ye nyina da ho ono oda kunyo na me da ho na message na buy mankasa na me sorry na botie me sorry na me botie ye na me cut na ne nche na me bo audio ne nche na me mbisa na hwe audio pa cho da bi why early stage audio about audio nyawo ne de ma na kobotie ma na nyoma bebre si mi bisa na osi entisa ti osa sumbo enya sa da npo na me boy nti me ka se me ma me ba ya me wu ye me sorry cut na bontin because I mean person akasakasa be ba me ma me bet me sorry cut na bosuom tina ho almost be 30 minutes me free one na me be da me baby din not throw me wo ho no me nimu sama na o ka kire me o imesa se me nkan cho se nya botre na ware ede ma me de we de enye de na ye de o bo na sum de anya de ma o ma enya asase o na okay enya asase akura na awsa unya botre na ukofom kakra be me o se baby a yetete no akurasi tu ebi apa I love you odo so ohunu sanka we ya oka ni nyina no sanka me kunu tumi etie ma asem da kompo ebie na no kan sane o ka kire me a enka ene waka de na be ene waka asisi ade afuno me de na afuno obi ani me cause 3 years Hello? 3 years afuno ono anga so ebie na no so aka kire me se on do me nti on fa me nkoma ne mabusuafo na ontina ne baby eno ana me hwehwe because eno ana hwehwe so on fa nkoma mabusuafo mba chon Doris for 3 good years me bisa wasem a ubetu chika mama bisa ne se okase onim no for minyim me ba peni no e na me start ka chen se ye ko counseling yes obi a ogi ne fun so tim so oyare no ono no pe ayare san ho akwan Sebra kujo ujidi se pa say you were ever ready say ube make changer and predo say no maka say yensi for counseling a ka chem say wonko brakujo no credit no cry on sanka ube free wo mu ho na waj me gi me fum so tum say ma no atia ho me doubt you me gi me fum so tum say matene me nsa abo which is not the right thing to do but brakujo say ube gi fum so tum say woni me and Dini here from the one basin there. And can me jidi say bia. Sofo. Yama be. Sofo. Ministry ameka cha brakujo.
Sofu kujo. So my yen say what ha me ama me dia hometi aye. Sofu kujo. Mate, me da wase. Sofu online so. Oyi se mana ninye. Ani je so nya kode ne ade begum. So was me munim say. Good evening kwa efie te say no. Good evening kwa oba me ani di kura no. Good evening komo bi anim. Good evening no apetre ho. So for Yes. Oba no se mana ninye. Oba de otumi ka ye good evening asa. Unye ni nkomodifo efie te say no. Ukodeja no. Okasa se cho na do obatwe so awo no. Asa ohu ni eko. Wani je ni mom gira wo phone so ne wo ex girlfriends. Ono na e ka bibi ka. Brakuju me na make so esa won sem se na wo kan e shima kuma hwe kan no krone brakuju unye nyame ni pa o senka de ye kan nyina brakuju usuro nyame se wo ye wo preach a anka wo beje atum so nka se me na make anti wonnim dia wo ye brakuju ti wo akoma da wo ye mpa Asem na omo bi ka me na me kan. Ma da wo ye mpa Asem na omo bi ka na me kan. Yo. E pass na wo kan na ka bi na wo kan. Brakujo pass. E pass asem na wo kan na asem na wo kan ni sen. Dia woni me sha odi sha ma si be sin de brakujo wasesa. Christmas ya o pastor frey ye. O kan say de esi ni nyina no. De echi asem na o ka chem say nye nsem bia na de echire. Wo ka chem say sa asem na kan na wo chire sen. Me papa frey say bra na ka say wo na wo kan ye. Doris Yedin. Sofo. Yes. Minim se woni ne din se wo onyame anim no. Okay, mediuni papo ti odo no e sha se wo fie ho. Na oba woni na ya ayefro mu bedu fie a woni ne ya aka. Onkasa ne ho. Upia ano ya wari wi da ya wari ade achi na meni na ya aka. Meni ni ya aka wo den ho. So be tuma ka se meni na nkasa the whole day. Brakujo. Enye no kureta se meni ne nkasa. Brakujo. na de no so mu ano apetre ho. Ya wo ye no na me si menye makeup na waye. Fine. Waye wie. Na wo be ka se wo pa che na me si mate. No ye bufu o. Sofo, wo ka bibi a che wo yere wanye. Ayefro bia omu siesie no ho. Na waye sonko afri ne dada wudi nim no no. Ontumi fa ni mu dada ekosira ayefra se. Ani mu dada bia ni waye de kwa ayefra se. Anso oba waye mono no ye foforo. Ti de osiesie de wo asiesie no waye ni makeup a wo se wo mpe. Ti ubu afu. Ti anu be hye wo mu a besine. O enye no enke mi mu o. Enu nke mi mu. But oni abutre. Atemba ko osomu a 1000 years wunje mu. Ntemu oke nyina ye. Ntemu etwem de daada na o sa aka nenne. Sofo, sese ere uda so do no. Emi dia mi ni problem bia. Sofo, uda so do no. Ato an. Doris. Antina. Nyame anim no kwani mama de bra we di me afemu no me hu na ma Nyamutre. Me hwe na anim na me boe. Uba no down na so no sha. Doris, uba no sha pa. Nye we nku so ebi wo ho. Ebetumi ayeye. Why? Awaye de kwini kakra. Tie. Ufri akwa entene won sa mo be ma biu. Enye assault. What an American? Asamba ya de ano na eka. Ene eka wo de na ko. Uni obia. Me say, ebetumi ayeye. Brakujo edi meni o. Me eba mi ni brakujo awo ni mpo se brakujo me breath se den ko cramp na brakujo efre adwuma ba obe so nkola we mu ama mi no onso ni mo se me kan afi me kan ya ma
so for adwuma ba che se me na me di ahomete na me di akola na koto me kunu so ansa na obeso nkola ni mu ama me oni me emotional trauma odi me akoma no na ma me di ahomete enya se me suman no se me bo wasoma na me say ebetumi Doris ebetumi ayeye why mama me mpa bi oni ofa me wa ka kire temi ebeyeye me tumi ni me kunu ntina de mu nhwe n'animo I don't know to I don't kaka 3 years pela wo o tun ti mi hwe n'anim Bema no so oda so do mama on me mama o kan keke dai di kan me di asem ko to me papa me papa ye kan asem papa asem me papa kan kire se Bema no sani o ti no on me obeso do ko still catch her name because wa shada o ye ni nyina sha na wa shada me kwa na wa we na se mo asaye me sa o de me ka bebre me jimi ye no feel say ma odi wo sika si wo mu udo mu na woni o mu kasa ma wa ni jiro o feel say mu hwan e na obe ware na wo de me kokko da kitchen ama obeti wase o mu dudu se na obe sacrifice di ama sa officer se sia wo so pesa wo mienu wa me na me ma ye jimifo and na why me dia wa nyame because at this your age nka e bia sata e bia nka wo bakra nya Doris 2 years so dia fa me come siafo na fa wo na ba wo bra wonto aso bi mama me nto aso bi mantio mama me nto aso oba peche me nto aso bi oba peche mama ye be ka asem wo ye wie wa ha wo so wo ka ho bi sa na be me se wo so ka ho bi me mfa ho nche wo kuku oba wo ne be ma ka asem oba bre ho ase no nya wo ho ne firi na be ma no wo bre ho ase be ma be do me yo ko bi wo se nya me ma kwa na do o se bible ne se oba bre ho ase na be ma so adwuma no se obedo ti wo bre ho ase a wo benya odo Doris mama enya confirm me se ko kwa no odin ti se la on fa onko obanisha mama sani asem ni sitting yo unko bi mo de ka che na me nko mani mo mama dia me hwehwe ni se on the on family so for online so brakujo dia me hwehwe ni se o de me kokoma mabusuafo because waka kire me waka si o so for mani nyina se wo ndome bibia so daddy nti ane na wo dada wo mitimi nioma me ni da se me tena mu sani etina ana se meja meko because mitimi so ti se den na wo hia de wo hia na ye gira so sesi a ma me de minini ni asem sani o si on so wonto aso nti de na wo hwehwe eno nko a onja me kwai na me nko mabusuafo na me mbo me bra na me nya komato ye mu e fam nya madwuma hwe nkola me ma yo so for wasuma hello nyamini pa wasuma o se na ni nyintifa ne ko me dia me njaya ware o eni amanani so for unya ware dia amanani nye se wo shima no pa na beba najo no telephone call unfra no woni ne ntunse ne di wo ba fie so a ka waye late kwa wo fie no for some sire bra na anama wanim nya welcome na oba no se na kakra no 7 to 8 no mfa 7 me chese wo ba fie 8 a unkomodie te say Ose me say wo ba fie 8 a unkomodie ate say ini kasa all right but your aya o tell say e o say me betra na me e dia me fa ni tinto me so eni sa anyama na enya odo wo benya mpo say wo fra adwuma aba na wo yere beka cho se fa wuti beto no so wo benya mpo na ordinity ba na wo wo no me phone yo no na afre no nye na ase kura na me so ese wo say wadaje wo phone so na wo miamia phone no obra nipa da sani ti unchen a what tension wo phone so wakọ wa mantem no so no wotwe oba so no afa phone na wo miamia so na nipa da sani o a watena fi atwan wo ama wakọ aba wase na daje wanu aduane ama wo na wato pono na miamia phone no no te wo unini ni nkomo enso unya daje ni nkofo odi nkomo phone so inti unya wari a wo so fix it manani nye
so for manani o worry no say me chese wo si wunya ware dia manani nani ji obebe fie so manani ji na wunya daje kakrama no woni ne bonkomo wo hu say wo ye ne kru so ye ne nyonko wo best friend kra no wo best friend ene wo yere odo kwa na otimi ne ka asumasem wo yesa ene je wo ho da bia wo more suspect now they over good evening asa good evening say good evening trees also for asema mo ke nyina ma ka tane se ma se na no ne na re pastor ne ya kana me ka jan se fine am fo so no nyina ma yenti no me na me ye be ma me hu se de ene ye ne sisi asa wo gitum se wo fom no wa ma nani anye a so for wo gidi ada wo gitum se wo fom wa ma nani anye a shase enne se wo mpese wa ware no ebegudi a shase enne wo se nko sesa ne ne ma akọ na wo kache wo sofo se wa fom wo ho no na besesa de na wo se wo ye ka ba bi kura wakotena no ukọ na wo ne bon komo kakra ya wo na kuma mu na ebe firi mu ajo dia o kana ma ti ase pa ena se wa wo ni o si ma me ma ho anze o ba wo se nkobo so wo ba wo se nkobo wo hu so wa block you no fre wa block ni nti o lu pe scan no fre me ni ntimi fre nkura nka se nkwala na ho ti wa block ni unim di ote o si ma me mbati ho so biom o si ma me mbati ho manani nye sofo oba de wo ware na manani nye na wo ex girlfriends e so ya no omudi nkomo wo mo mane ne sa wo phone so a sofo se wo pa mo ada no anware omo na wo ware oba ba fie so da kunyam na wo no mpna fo da e chate no te wo no hwe na wo chate eye na kono so wo phone no so wo mpra dada no so afa na amega hoho a kaya papa ma dia ema mi sheme kese ema mi tu free ni fie ni se obi se fe me ola no sa Doris me catch us to boase na sofo mra sofo da be na obenya ho sofo de o se wonya aware ti onya aware enso de a omomodin se obetimi a fix no na ne wo hwehwe no obebo na after all sofo wo fie wani mo chen abaye osa wo baba sofo what dey make no yo ti da be na beba na enva na mo yo producer no betro na yemfa won se nyame adom a yawada anopa 8 yawada de fact ti da be na obenya ho sofo o de se mo line ni nti na frɛ mo pesa wo yire ne te no no so aboa ne ho abehia o anti na frɛ mo na ma se da me tin aba ho yo Doris ni obi nka sa ma won tene won sa bi ote yes to da na wo de bem ekodifo wase mo de pa na so ade kiti bi a wo ye no na de enkekaye bebre aba osofo ani osofo afra wo ne okuru ka sa o no asore wo fa ni die ma sofo na sum wam efie wo maame wo ho no abọ na so yes akwa wo maame ko de ni die be ma wo kuni nya biom why nya depa nya depa wo de wo se wo beba nya depa why entene nsam mo bia se ye wo kunu wadamfo hwan tene nsam mo bia yo apostle brem papa de me ka kire me ba sofi eni se omomodia se nyame adwuma no de wo so be ye de a se wotumi ye nokwafo ema oyire nso so edumi nkoba se wo girlfriend say atwam former
for no ex for no ana sorry a woni won mo edi nkomo na wo yere te ho sani oba easy kai wa ba kura ko ava so a wo tia no kura no enya ho meka good evening for good evening to him for so wodo good evening trees wo yesa wo bi kura wo fio no mo kura wo hu sa wo yere no kura wo mu no hu sa wo yere no wo mu no so waba wabisa wache obada bisa sani efiezi tie abisa nkwala no te sai so na ode we bia ma so ba isu wo ye bibi kura na nkwala yi ano a jesu ono agi pum na wote wa umiemia foso no obada ne akwala na to se so bi mu na me ya de akwala na ha me edi wutumi hunu wasade se be ma wo ye de aboa wo yere babu se ma ne mra mo ase na yesu ye no wo mo so da odadi ache wo yire so wo bebere ne wase nya so for wa foforo na wo ne wo x wo ba fa x na wo na de no wanware wo ba ba asotro wo ba ibo ba ma nyina wa jeja la aye trauma o obi se ka trauma wo de na mo ne phone no hwe for ma message pai trauma na wo to ba de na mu no ana mo ba no de ahometie yesa maybe say yes say because we ababa wo ya wo obi a waya basabasa saso ye so ashi so timi ye basabasa to dan so me man be timi pepia manu so na ade a che pa so fo afre o ka wasem na o de abufu tu sa to a na wo tware roso anu na ma na tete oba no ade ahometie eyesa no ba ni nyina no say akacho oba say o ma bi nsibio haji ajemi o simi de ba ma nya romantic amempe wo hajia na se be ma de oba pa se bre bia o ma o yire be ho na o so fa yire yonko wo yonko bi o wiase a udu odi kan ya o yire yinisi abu ase pia fa yire yonko wo yire best friend o wiase should be your wife best friend on na was trust ne kan ne ka kire oba pa ba won da sumye so kete so woni won o be se what dey wu you have to trust your wife wo ba pa na you also trust your husband wo esno adeti no anware wo mo sana pa da no anware wo mo edi sofo ni ma bebro wo mo a wo to sin me hu so wo to sin enfa wo se wo ni cha kwa ai ma sana cho was sofo na hu se wo no ewura no na bia sum sikati oba fa no sa anu so de ene no oni akwala na ani na ene no ba na ya semo so fisa babu kwasa ma uyu enye yu na odabi nye dabi so no mi so ba no no a jana man ko de baby e mo metratra o mitiem sa mami amagana de passe evangelist so es na yo adofo ya hwe video na wie na kakra meka ne se adenti no ye be man wasi ni busi wodi boni bi senu otwitwa na yire ni wie ni wadwane adenti na wadwane so ye be ma wasi ni bo aye na di se boni senu okakodi into wie no adenti na wodwane se won sura adenti na wanjina ho ama fa ma metum wodwane ye na mo sheda eye ni eni da ho mi hu de ya me ka no pani da ho boni na mo so ra mema binu omoye yakoka mo se ma ye nka eni da ho boni na mema bi mo omoye na adin fisa na no so free himfa what you decide say wo yi ukoku no na answer ring no or the fast or koye saade no anya ring bia na no ope because I ring kekepa dia and come to me tresika entwetwa ne yiri say na you odufo bia na yin yankopon anka maami akwawu ahwe ne nkwa na wo so afa hu adi obekwa akodam nso ye den ya obesamba na obi bade wonwu na de ne nam wotena ase na uye bema na wosanka wunjina ho awose nka wunjina ho na uye bema na se wutie mia mesra meka ho se sa dwebi o wutirim so ubetwitwa wo yire na boni bia wa ye wa na se ubedi ne boni a abranche twesan enye sanso ya se ne bodi no nya di ne wie ya gina ho enjane because uye bema wesi ubu ena ukwakoye
Inti enjane ne gina ho. Wetumi atwitwa obi ba sei. Wetumi atwitwa obi ba sei. Menuano mrantie, momfa we ntu mo hofo. Emma boni bia ma obi ti mu da. So obeye ne yere boni ana so obi boni. Because so ye the boni na won so mfa ho ndi. Udwane se den kra na. Moja owe di bi mo moja kasa. So udwane se den kra na ye be chew. Inti twisan. Ani abe so for yin so no so how obey. Miss Ramu asofo binum. Muna ya mo ya counseling mutu enkrofofo. Inteni kwankwa musanka mo ho asam die ebe TV so. Mo amutu enkrofofo no ni kwanse mo ho asam die anka ebe TV so kra ni kwanse yete sofo anase bibi sakra wom. Enso isi ade ababe fashion. Asofo bi mu ama si ano boni no boni na ewo asofo ho no menka ne sa ababe fashion. Na asofo anka utufo die ni kwansa wonye sa. Ba mo kan ye no so aide wate ase. Oso open ere ne back. Oso open ere ne back. Eye pa so wate ase. No one china no ansan anaso ono man pipre so wayade enso etule bua mumiefa emrakwan so kakra mumienye de etene enye si wasam bebe TV so awie no ena oba be yese yo mate anase yo mefa ne back anase bibisa unim se sawo ho no unu oba ne ntena se na monka enye asofo bi monko awo Mrante ni bi munso sa na mo ye enti wonu yinya kasakasa ofia mane mfa wo ma TV so anasa mane konko gira baby nka woni no edema one on one pana chaw na mo kasa munya mo tum hofo na mo kasa na mo njae na mema china sei na sei Debbie, Miss Ose, a video ya washa na se tia wetie mintin. Obesisa. So wonu yiri enya kasakasa obekan wo dem e mane fa mpie. Mo bekan wo dem. Di. Kokoma asemu die, obi enu wo so we de wonti. Tu die, fa we fetu hufu. Miss Ose obe subscribe na wa like na wa share na wo comment ni so ide aba. Na o wienso anu emia bell no so sabia videos bia me bia bede ebeba ho na nso nya bi ahwe na o de tu hofo aha na me ubesi makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.